Jaram e hino ɗo taarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fii ko ɓe ɗaɓɓiti kon Iliya. O muti o accaali batte. Ko honɗum woni ɗaɓɓugol fota. Ɓe ɗaɓɓirimo ɗo e ɗa. Ɓe yiitaali mo. Ɓe ɗaɓɓimo ka sera maayo wi'etengo Yurdaniwol. Ɓe ɗaɓɓimo ka saare. Ɓe ɗaɓɓimo ka hoore fello. Kono hay nokku ɓe yiitaali batte makko. Worɓe 90 ɗaɓɓitiimo e nder balɗe 3 juutuɗe. Kono gooto yiitaali mo. Gooto waawata wiwde himo humpiti fii makko. Ɓe waawatamo yiitude. Ko hombo woni on? Hiɗa waawi andude ko hombo wona e haaleede fii mum. No gasa hara, anani fii inde makko nden. Haysi ko nde wootere tun. Fiipiiji hittuɗi sifaaɗi ɗin fii makko. Iwdi, o tisbitiijo, golle, annabaajo, o yewte inde Allah. Awa kala ko hiiti laatino. O suusi sappagol junubaaji ɗi lanɗo o waɗi ɗin. Yeru sa'iiji ko kayaaru woni addangol ma ko nyaama, woni ittirɗum kooƴe, woni soƴƴaari. E hoore fello o tori Allah yo cippin yiite ngen immorde ka kammo. Inde makko nden no firi ko Allah woni joomiraaɗo on. Hara hiɗa andi ko hombo woni o ŋaaden? Nokkuure no ka nder kitabul muqaddasi wallitotonde ndo hendora jaabawol ngol. Ka deftere aranere lambe 17 a yiita e nden deftere ka tumbo defte arane ɗen ka ahadi hindi. No ton nden inde wonande haaleede fii mum. Nde yiituɗaa nde wo addan men nde haray men jaaboytoma. Neɓata anda ko ɓuri ni fii on aaden. Husainatu wonno e yewtude ma. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗaa kon hiɗen e saayi.